bagana n'amaizi munonga kuzagaya kuno gata umuchukungu bobuzi munonga. Abantu bagira ngo tubaine kushemerwa abo kugira ngo protezi bakazugura kandi abebembezi bargayo bazihereza ishomero gukoreraho ebyaryo kandi babaire baine ntekateka eyo kutaha katari. Mwene ito ngabataka kucyaheriza kutubaho turashemererwa n'ekintu eki nangu ito n'obushakisho bwitu n'ubuke aho kugira ngo ito tukaba twegurire poroti zitu tuzitira mu sente zitu tudevelopingiremo kutabe turi hagati twareba ryo mu kintu cyo kugira ngo poroti zitu bazitwiyeho tugumente shashuro bushuru mu mataka ga community turikweta ga government ibyape bingi tukabeire wende ntekateka ngo amataka gabere reserve dahabo butare bugaratunge ibyapa byago tuba twine turikubasa kushaba government ikatutimberamo za kabuyonjo n'abantu bakatandika cooperative butare bwabo tukarundana abantu batine ho kushora. Abantu bongera bagira ngo Kanyaryeru enshonga ya network naye babereye kicwero kandi ekibaremeise kweta bo program za government kandi bakarekwe nyuma. Twine munonga network amaizi akakemitu nabe kibungo ibyo nibyo turikwetenga munonga ekisasire munonga kandi ekikirizeyo kuteganisa emirimo yaitu network engu tufereirwe ebintu bingi abo butagira network so twantushaba yagarukayo atuyambe eki kizibu. Bugira Steven Kashaka ori mukuru w'entebe ya kashatu abwegomborera niyemwe ashoboreire kuyahandikira ab'ekitongore ky'ebyempurizana okubaho obwezi konka bwanyuma y'okucondoza babagira ngo omuhendo gw'abantu tugubeire mwingi okubaha emirongoti. Ebicweka bingi tibine network nanyinye nkahingurara taru network ndahandikireho mu kitongore cya MTN na Airtel beija bakora survey kurigira technology yabo bagira ngo ebyoma byabo ngwitwe population ekiriki. Omuhururu ni yemwe ugashoboreire kwahandikira ab'ekitongore ky'amaizi ahabwibura ly'amaizi ryo mu kicweka eki kandi obwahati ekidomora ky'amaizi kiri hari siringe 15. Ati edamu yegiyitwe ezikire bagiyigure ne Kanyaryeru zikire bagiyigure ahabwibura ly'amaizi amaizi gahika ekidomora kimwe cyahika 15 ubumwe nibakigura kakaga mbwe n'amazima garugo ibura ly'amaizi ricyo kana handikireho ministry kugira ngo ibyo bidamu ebitwineho babitundurize bigari cyabutera muri ecyo ukashabana pipe to water kandi batugira ngo amaizi agaruko agashimye kubana gakakera tukakabire korwa ho project eri mu pipeline n'enshonga y'amaizi namunonga abantu bitu bakakunyu bakatomo ko higuru mu kibungo no muhanda gwayo kuyagushemeza agarango muizina nabatananwirito nk'abantu bakumuye ebyo nabireho bwabetsi imbereho hantebe ya kashatu bariyo barondo bushagiki bwanyuma yo kwandikwa okwayahayana orakwate bendera heye kibina cya NRM omukaruru hakaraterwe 2014 ebyo kwezoko agagasha kwa Job Kato.